انتوا بقى بتقولوا ان ربنا موجود، طبعا موجود، وعندكم كمان قانون السببيه اللي بيقول ان كل صنعه صانع، والكل خلق خالق، والكل وجود موجد، والكون كله ماشي بنفس المنطق ده، والكون بالمنطق ده اكبر دليل على الاله الخالق اللي خلقه. طبعا. طب انا يا سيدي صدقت وامنت بالاله الخالق بتاعك ده، مش من حقي بقى بنفس المنطق اسال مين اللي خلق الخالق ده؟ مين اللي خلق ربنا اللي بتكلمني عنه ده؟ وانا كده ابقى بستدل بنفس استدلالاتكم وبنفس قانون السببيه بتاعكم. ايه رايك بقى في الضربه دي؟ ولا ضربه ولا حاجه. واحب اقول لك كمان ان سؤالك ده باطل. انت الاول اعترفت ان الله خالق وبعدين سالت مين اللي خلقه، فخليته خالق ومخلوق في نفس الوقت. يبقى ده مش تناقض يا راجل يا عاقل. والحاجه الثانيه اللي تخلي سؤالك ده باطل انك متصور خضوع الخالق لقانون مخلوقاته. انت فاهم انت بتقول ايه؟ السببيه اللي انت بتتكلم عنها دي في قانوننا احنا، قانون ابناء الزمان والمكان، وربنا هو اللي خلق الزمان والمكان. ازاي بقى اللي خلق الزمان والمكان يبقى مقيد بيهم؟ وربنا كمان اللي خلق قانون السببيه، ازاي عايزه يبقى خاضع له والعياذ بالله؟ عارف انت بتفكرني بايه؟ بعرايس الماريونيت اللي انت بتحركها بحبال دي. هي كمان هتلاقيها متخيله ان الانسان اللي صنعها مربوط بحبال برضه وفي حد بيحركه، ولو قلت لها ان هو بيتحرك لوحده هتقول لك مستحيل ان في حاجه تتحرك لوحدها، لان انا في العالم بتاعي ده كله كل حاجه بحبال وفي حد بيحركها. انت بقى نفس القصه، مش قادر تتخيل ان ربنا موجود بذاته كده من غير ما يكون ليه موجد، عشان انت شايف ان كل حاجه في عالمك محتاجه الموجد. ربنا بيقول في حديث قدسي ليه: انا يستدل بي، انا لا يستدل عليه.